buscar eses 4 primeiros postos. Hai que enganchar 2 resultados positivos, ou 3, para poder cambiar o E objetivo. de todos os xeitos, os 4 de arriba están se amosando tremendamente firmes. De momento, sí. Vemos aí ese golazo do que ti falabas de Jimmy, cando sai este tipo de xogadas ensayadas, a verdade é que é sensacional. A complicación, ademais, coa pelota por fora da barrera. Moi difícil, e vaya disparo de Jimmy, parece tanto que chegaba no minuto 12 e que propiciaba a vantaxe para o equipo santiagués, vantaxe que aumentaría a piques de chegar ao descanso partido. Jordan erra o gardameta, neste caso Cantero, que pode facer algo máis, pero bueno, aí chegaba o tanto de Jordan. Importante este gol porque xusto antes do tempo de lecer, co 2-0, Compostela viviu con máis tranquilidade a segunda metade, aínda máis despois dese disparo de Teles culminándose a boa xogada combinativa para o 3-0, minuto 10 do segundo tempo. Teles que todas as jornadas nos deixa algo. Sí. E o Zamora, que intentou, cando menos, lograr o gol da honra, conseguiu con ese remate de cabeza de Carlos de la Nava, pero a partir de aí xa quedaban só 8 minutos de xogo, e non só non puido o Zamora meterse no partido, senón que o Compostela aumentaría a conta con outra boa acción combinativa que culmina neste caso Borja Navarro. Así que, claro, triunfo da Sociedade Deportiva Compostela por 4-1 nun moi bo partido do equipo santiagués, que ten agora esa opción de, se consigue algún resultado positivo nas próximas jornadas, a chegarse máis aos postos altos da clasificación. Era una de las claves, manejar el partido, manejar el juego, pero sí que es verdad que ha habido la solidaridad, pues que igual en Astorga en el segundo tiempo no hubo, y eso pues la verdad que es muy importante, porque el día del Real Murcia yo creo que vimos un gran Compos y no ganamos, y hoy yo creo que hemos visto también un gran equipo, pero con mucha finalización, con 4 goles.